regurutta al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Puraki na pak guru pak doangeng barak kuaga na werengi keistiqamahan puang Allahu ta'ala. Maraga na yaro pak doangen na maponcok mua. Kuna suruh ki fong Allah ta'ala masih dekat. Kuna suruh ki nabita masih dekat. Ajak tabata. Nasabak sitongen na yatu pasti dekai pamasei lorialeta. Ia panariangga tomadeceng ahlakena. Kumadeceng imendre iase. Madece toiri padan ripancaji. Alamas sia-sia. Malotong ngamani saretna nataro suju. Tapi ternyata iasi lalo yasina curita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alena tomalebiki al-mukarram Bapak Camat Pancarijang, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebih ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangiwi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia maneng. Sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nania didik ki. Nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia melo dampenga lebih riolo loria lema lebih na pacama nasaba wetuna masambuta denre narampe barak kuaga kami menjelaskan secara sempurna. Nah ternyata semakin kita mencari kesempurnaan pada manusia, semakin kita tidak bisa menemukan kesempurnaan. Pede isapai asuku kenge, pede alemangemi rilolongan. Narimakuan nanaritu insya Allah taparajaika dampeng upamulewi iya hecaramai. Nasabak di aya masahoro rieng kalinga narekok mamoluki. Pada ia rodenre nabacai alena ustasta mangajie. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sanga dimancaji pamase lauri sininna alange. Berdasarkan ia rodenre ayae. Ripahangi rimakedana ia ronabita pamase lauri sininna alange. Nekia ternyata nareko itimpa-timpai ayatna akorange. Ternyata rilolongangi engka salah sedi ayatna fongallahu subhanahu wa ta'ala rampe. Maka de fongallahu ta'ala
laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Maka defong Allah Ta'ala nama jepunna pura riwerengi pappe nyamet tomatepe rigau engkan nariutusui salah seddi nabi ripallawangen naromenang. Berdasarkan ia rodenre ayae ripahangi rimakkedanna ia ronabita pappe nyamengi lao ritomatepe. Upakase ipemeng. Ayat pertama narampe fong Allah Ta'ala rimakkedanna ia ronabita pamasei lauri sininna alange. Sementara ayat kedua maka defong Allah Ta'ala ia ronabita pappe nyamengi lauri tomatepe. Upakulingi pamasei lauri sininna alange pappe nyamengi lauri tomatepe. Mompok pakutana agaro kira-kira hikmana nama pakuro denre tepunna ayae. Ternyata mappe baliwi topan rita tarima kedanna itu memberi isyarat ia roidi tomatepe semestina wekadua ki sukuru. Upakulingi ia roidi tomatepe semestina wekadua ki sukuru, sekali karena rahmat dan sekali karena nikmat. Betuanna ada engka ki sukuru nasaba engka ngenna nabita sebagai pamase nenya engka toki sukuru nasaba engka ngenna nabita sebagai pappe nyameng. Tapi yang menjadi tanda tanya magiro naria sengi pamase lauri sininna alange nekia pappe nyamengi lauri tomatepe. Ternyata mappe bali witopan rita tapat tafsirewe rimakkedanna sitongenna pamase ia engkai natiwi nabitta sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan bagi seluruh alam, tetapi ia mulewe penedingiwi nyamenna ia ropam masewe ia naritu tomatepe. Upakulingi paimang rahmatan lil alamin pamase lori sininna alange nannia pappe nyamengi lori tomatepe itu memberi isyarat pamase ia engkai natiwi nabita diperuntukkan bagi seluruh alam, tapi ia mulewe penedingiwi pappe nyamen ripamase natiwi nabita ia naritu tomatepe. Narimakuanna naritu nareko nabita ribicara si boleh-boleh nalalo nasi bawai tepe nasaba ia naro tepe mancaji saba na weddin rilolonga pappe nyameng ripamase natiwi nabita. Butina ia roidi weddi jaji deneng kairitai nabita. Nekia selama engkamu tepe rilaleng atita, insya Allah ipene dingi matinya mena pamase natiwi nabita. Upakulingi ia roidi deneng kairitai nabita. Nekia selama engkamu yaro tepe rilaleng ati, insya Allah ipene dingi mi pappe nyaman ripamase engkai natiwi nabita. Nekia sebaliknya engka tahu pura naita nabita nekia riwetunna naita nabita dena si bawai tepe gangkanna dena penedingiwi ia ropappe nyamenge. Abu Lahab pura naita nabita, Abu Jahele pura naita nabita, dan abu-abu yang lain pura manan naita nabita nekia ternyata wetunna naita nabita dekna si bawai tepe gangkanna dena penedingiwi ia ropappe nyamenge. Nekia weddi jaji engka tahu deneng kanaita inabita nekia nasaba engka tepena nasabari na penedingiwi ia ropappe nyamenge. Gangkanna makkedai nabita sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani
wa amana bi thumma tuba liman amana bi walam yarani. Maka de Nabi ta upo pahase dia rupa tahu ia purai mitaka nama tepe iri aleku ne kia liwa piu petna tahu mata pe iri aleku namuni de nengkanai taka. Oleh karenanya mudah-mudahan engkaki termasuk rilalena golonganna ia ro ummatna nabita matepe ri nabita namuni de nengka itu jumatai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sanga dimancaji pamase lori sininna alangi. Makkutanai topan ritata pak bahasa arai. Makeda agaro kira-kira sabakna nabacana ia rodenre ayae makedai rahmatan lil alamin. Dena keda rahmatun detona keda rahmatin. Apa kulingi bahasa arai ya he. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sanga dimancaji pamase lori sininna alangi. Pakutanana topan rita tapak bahasa arae makeda agaro kira-kira hikmana narilalena ia rodenre ayae tepuna lapalenge makedai rahmatan lil alamin dena keda rahmatun detona keda rahmatin tapi mak barisi dua yase rahmatan lil alamin. Ternyata nabaliwi topan rita tak pak bahasa arae alena mutoma kutana alena mutoma pebali. Maka de topan ritata as-sabarna naya rodenre rahmatan ibacai rahmatan nasabak telu sabakna. Taparajeka dampeng upak bahasa ara iolo istilah ara naripake. Aga sabakna naria sengi rahmatan tania rahmatun sibawa rahmatin. Pertama engka topan ritata makeda as-sabarna ibaca yasei ipak barisi yasei rahmatan nasabak riasengi maf'ulum bihi. Yang kedua engka to makeda maf'ulul li ajli. Yang ketiga engka to makeda halun. Upakulingi maf'ulum bihi maf'ulul li ajli sibawa halun. Nekia pertanyaan agar betuan nama maf'ulum bihi agar toro betuan nama maf'ulul li ajli nenia agar toro betuan na halun. Tafarajeka dan pemakai de tofan ritata magi na telu sabakna nasabari naripak barisi iase ia rodende rahmatan nasabak ternyata pamase engkangenna nabita nasabak pamase ritelue sewa-sewa. Tiga yaro, satu alerialena nabita pamase. Yang kedua anu natiwi nabita pamase. Yang ketiga nantaraki lolongangi pamasewe. Jadi upakulingi magi na telu sabak nagangkan naripak barisi riase nasabak telu meto akatana. Tiga yaro, satu alerialena nabita pamase. Yang kedua, ia ro agama natiwi pamase. Dan nia yang ketiga, nantaraki nabita lolongangi pamasewe. Pertanyaan, maraga akatana ya ro? Maka de tofan ditata, alerialena nabita pamase. Watakkalena nabita pamase. Tubunna nabita pamase. Dalelena. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Maka defong Allah Ta'ala de naripa binasa set die wawang
de naripa binasa romenan rupa tawe wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripal lawangenna. Upa kulingi maka defong Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Fong Allah Ta'ala de napa binasai romenan rupa tawe wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripal lawangenna. Betuanna ada selama engkai nabi taripal lawangetta de napa binasaki fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan tege monro contona. Sebagai contoh, engka sahabatna nabita riasa panguluta Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sewa waktu ia ro nabita sallallahu alaihi wasallam nabita berbekam mak bekam inabita napesu idarana. Ternyata ia ro waktu engkai hadere panguluta Malik bin Sinan. Si sena selesai nabita berbekam, selesai napesu darana nabita, noli panguluta Malik bin Sinan. Nai napa makedai nabita Malika, alai ia hedarai, nai napa loka kol lemmei. Ternyata panguluta Malik bin Sinan, nala ia rodarana nabita sallallahu alaihi wasallam, si senam mesu. Ternyata Malik bin Sinan dek na lemmei darana nabita, nekia ternyata nainungi darana nabita. Selesai nainung, engkanin rewo pai memangolori nabita. Makutane nabita makeda Malika, tegai mulem daraku. Makede panguluta Malik bin Sinan, surona Allah Ta'ala, utaro idaramu, rionro de gagam misengi sangadina iya misiba fong Allah Ta'ala. Makede panguluta Malik bin Sinan, utaro idaramu, rionro de gagam misengi sangadina iya misiba fong Allah Ta'ala. Makede nabita tega mengimutaro. Maka de panguluta Malik bin Sinan syarib tu damaka uinungi daramu. Pertanyaan, magiro panguluta Malik bin Sinan nainungi darana nabita? Nasabak napahang yaro denre aya eri makedanna wa makana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Fong Allah Ta'ala de napabinase rupa tawe selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna. Gangkana nainu sisengi darana nabita. Barak kuaga dena sarang alena si bawa watakkalena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tapa engkah hak desetna nabita rampe, maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campuru ni daraku si bawa darana dek natu nagesai apin naranaka. Yanahe rima kedanna watakkalena nabita pamase. Yang kedua, panguluta Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Panguluta Khalid bin Walid riasengi Saifullah pedana fuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, magirona riasengi pedana fuang Allah Ta'ala. Nasabak liu jago nama musuh panguluta Khalid bin Walid. Bahkan engkar riwayat rampe, maka da tegi tetok banderana Khalid bin Walid, kuiro monro pakala. Maka engkar riwayat rampe, maka da tegi tetok banderana Khalid bin Walid, kuiro monro pakala. Ternyata dua telu sahabat penasaran. Maka da garona pakai Khalid bin Walid. Nabarani mapaku hama musuh. Ternyata ditelusuri. Ternyata iruntuk sabakna. Sewa wetu makelu inabita. Betuana mak goncik gemme inabita. Icukuru inabita. Nulle idi sesak tomatowaku. Pura ibaca sek di kita ogi. Surah makelu na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata ia rawatun nama keluk nabita, watun nai cukuruk nabita, dua telu sahabat mak depungeng. Elo imaga ya he sahabae. Ternyata elo ina pulung ia rogemet na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na salah set di sahaba malah gemme ia naritu pangulutta Khalid bin Walid. Pertanyaan, nagai ia rogemet na nabita? Ternyata tegi-tegi loma musuh ia ro pangulutta Khalid bin Walid tulinatiwi i gemet na nabita. Nasabak na yakini wirima kedana selama engkamu ko Muhammad ripallawangan na rupa tawede na ripa binasa rifongallahu ta'ala gangkana na yakini makedamaku kuange engka kak ri tengah musuh siolo kak balin na fongallahu ta'ala na engkai gemet na nabita mak deke riwatak kaleku mustahile na pabinasa kak puange gangkana ia na roman caji saba na tulipakala pangulutta Khalid bin Walid. Neke pertanyaan magani idi makukongi. Pertanyaan magani idi makukongi. Taparajaika dampeng. Makeda itu panritata. Al-Qur'anu salihun likulli zamanin wa makan. Al-Qur'an selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi. Aga betuana, ia tuayakna akorange, tetap berlaku letu esok kiamat. Pertanyaan, jadi maga ni pahangan na ya rodenre ayae, na dek ni gaga nabita makukuange. Tafarajeka dampe, makke de topan ritata, lahirenna nabita dek ni gaga, ne kia sumanget na nia hakikin na nabita wet dingi hadere riseseta. Pertanyaan tege monro contona ia rodenre wetut tak pada tetong bacai asyaraka maraga rodenre muka di mana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tafarajeka dampeng ya Nabi salamun alaika. Nabinna fongala ta'ala. Ya Nabi salamun alaika. Nabinna fongala ta'ala asalamar lorialemu. Ya Rasul salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Surona fongala ta'ala asalamar lorialemu. Ya Habib salamun alaika. Toripojinna fongala ta'ala asalamar lorialemu. Salawatullahi alaika pammasena fongala ta'ala lorialemu. Ia rokuma kedaki lorialemu mabele garo nabita macawe iga. Pakulingi kuma kedaki lorialemu mabele garo nabita macawe iga. Kuma kedaki lorialemu engke garo hadere de iga. Ternyata makke de tofan ritata iya ro alaika hurupu kepena riasengi kaful mukhatab. Hurupu kepe mak jelok makkeda iko betuana engkai hadire. Na iga pak guru ki mak bereselelori nabita dega aga pak guru ki mak bereselelori nabita sangadinna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Tege monro bereselletta lori nabita iya naro ribaca riwettuta matahiyya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tidak mungkin na pak guru ki fongala ta'ala baca kusi sale mak dupai.
Nama kedai bacana bere seleta. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalamualaikum alemu. Nabinna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala. Nama kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. De gaga tau mak bere sallallahu alaiku gangkana parewa inyawaku fong Allah ta'ala gangkana ubali bere selenna iya tau mak bere selenge rialeku gangkana mak kedai topan ditata kuta baca iya rodenre assalamu alaika ayyuhan nabi aja tabaca bawangi tapi kuta baca ya ro assalamu alaika ayyuhan nabi tapana dingi wiri lalenna atitta tarasakan ngiri lalenna atitta ahadere kenna nabitta bali bibere seleta nah ya apa naje terkadang engkau tahu matahia si kumua mak bacana lemutone ngerang gangkana iya rodenre aya eri makedanna dena ripa binasa rupa tau wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripal lawangenna untuk idik maku kuange barak kuaga hadere inabitta ripal lawangetta tataroi mega salawata rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Iya ro agama, ajaran, salompe, tuntunan natiwi nabita merupakan ipamase pole rifong Allah Ta'ala. Tania alena bawa pamase, nekia iya ro anu natiwi pamase. Dengan kata lain, agi natiwi rengik nabita, ajak tabata ri engkangen napa mase kuna suro ki fong Allah ta'ala masih dekat kuna suro ki nabita masih dekat ajak tabata nasabak sitongen na yatu pasti dekai pamase lorialeta nasuro ki agamata masempajak berejama ajak tabata nasabak iya tu sempajak berejamae pamase lorialeta. Apapun tuntunan agama yang disampaikan oleh Nabi, pastinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, taparajeka dampe, risesena makkamalae, makkedai nabita, ahabbul a'mali ilallahi, adwa muha wa inqalla amala kaminan napuji fong Allah ta'ala iya naritu amala manenungenge namu cek dek muna aga betuanna iya ro agama nati wirengengi nabita kude panariulle jama manengi paling tidak tapan nenungen ni iya ro yulewe jamai narekode panariulle tare maega paling tidak tapan nenungen ya rocek dee aga sabakna sitongenna nata jenge fong Allah ta'ala tania amegangenna amalakta tapi nata jenge fong Allah ta'ala annenungenna amalakta taro ni cek de yang penting menenungengi tapi tentunya yang jauh lebih baik iya tona maega iya tona menenungen tapi narekode panariul letare maega paling tidak iana rocek de etapan nenungan kude panariul le masumban nasabak siratu sebu dek matu nama gagal 50 sebu 2 lampa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggu dalam agama bukan banyaknya tapi yang ditunggu adalah istiqomahnya. Sekalipun tentunya banyak dan istiqamah itu jauh lebih baik. Ya natu sabakna engka salah di topan ritata riaseng andre gurutta al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Andre gurutta al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Puraki na pak guru pak doangeng
barak kuaga nawerengi keistiqamahan puang Allah Ta'ala. Maraga ne ropak doangenna maponcok mua 58 mi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. 58 mi. Upakulingi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuanna Allahumma puang anta rabbi iko natu puaku farzuqnil istiqamah tawerella loka keistiqamahan. Upakuli pi ciceng nasabadena pada mana tuan tenata. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuana puang iko natu puaku farzuqnil istiqamah tawerella loka keistiqamahan. Magina parellu riellau yaro nasaba de namawatam makkamalae. Tapi ia tu mawatange istiqamae. Walangi contoh. Wetunna ulen ramalalla be yakin nga mati nuluk manengi mengaji. Wetunna ulen ramalalla be yakin nga magalak maneki mak baca Quran. Bahkan hampir semua jamaah puramana mapatemme rilalenna ulen ramalang. Engkau kasih senna patemme baca Quranna. Engkau weka 2, engkau weka 3, bahkan engkau weka 5, weka 6, narapi weka 10, napa temu baca Quran nari lalenna ulen ramalang. Taparajeka dampeng 2-3 bulan itu labet na ramalang. Maga ni kareban na baca Qurata. Rilalenna ramalang malewet temu baca Quranna. Tapi maku kuange siang bulan ni labet na ramalang. Maga ni baca Qurata. Itu berarti bahwa de nama watam makkamalae tapi ya tu mawatange istiqamae. De nama watam masempajak bere jamae tapi ia tu mawatange istiqamae. Engkau tahu lau masiji emak bere jama si senam masuk pole masiji elenya sandaletna. Ku sandalet tak milenya ri masiji tania matu persoalan malopo ya ro. Ia mitu mancaji persoalan malopo kusilenya rengi sandaleta. Ya nah hedendre perlunya keistiqamahan. Rahmatan lil alamin. Yang ketiga, rahmatan lil alamin aga sabak dan ripak barisi riase nasabak make betuang iri make dana riutusu inabita nasaba eloki nantara lolongangi pammasena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian ku eloki lolongangi iya ropam masewe engkalaloki makacoe tongetongeng rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarajeka dampeng bahasa ogina ittiba'ur rasul makacoe rinabita. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nareko engkame toki mapoji tonga-tongan rifong Allah Ta'ala fattabi'uni accoerika betuana akka coe ki rinabita. Taparajeka dampeng bahasa ogina ya ropat tabi'uni akka coe ki dena keda accinrola ki. Wakulingi bahasa ogina ya he. Maka de betuana ya rofat tabiuni accoerika dena keda accinrolaika. Malah ada tu si salah bahasa ogi riasenge maka coe berarti macawe ki. Ya senge macinrola mabela ni loyolo napa ki doro. Puang Allah Ta'ala nasuro ki makacoe rinabita dena keda accinrola ki. Jadi kubani pak bangi hayya ala salah
Sebagai tandra-tandrana to makkacoe magati lo mas sempajang. Tapi nareko gore pak bange ku masije as-salatu khairum minan naum. Ia tu sempajang masorode cenginai tinroe. Ne kianala salimu na napa makedamatu pi he macinrola ya he. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Neki ata para jeka dampeng. Elok kak tutui ia ceramata. Sebagai bentuk akka coereng rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nabita innama buistu ada celak dan lengok na ya he. Malewot ni yang kalinga. Sininna magala ela mamoluk malewolat dan yang kalinga ya he. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nama jepunna nautusuk ka fongala ta'ala untuk pada cengi ahlakna nan nia pangaderenna rupa tawe. Tafarajeka dampeng mahual akhlak, mahual adab. Agaro riaseng akhlak, agatoro riaseng al adab. Ternyata makedai saisan nato pandritata al adabu salah satu aksam. Ia tu riasenge pangadereng tak bagi telui. Riasenge akhlak tak bagi telui. Tiga yaro. Satu, al-adabu ma'allah. Pangaderet tak si bawa fongala ta'ala. Yang kedua, al-adabu ma'a rasulillah. Pangaderet tak si bawa surona fongala ta'ala. Dan yang ketiga, al-adabu ma'a khalqillah. Pangadereta si bawa ripancajinna fongala ta'ala. Jadi ufakulingi, ia tu pangaderenge ahla ke etak bagi telui. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi, dan adab kepada sesama ciptaan Allah. Tafarajeka dampeng. Ia panariangga tomadeceng ahla kena, kumadeceng imendre iase, madecet toiri padanna ripancaji. Alamat sia-sia, malotong ngamani saretna nataro suju, tapi ternyata iasil lalo yasina curita. Jangan sampai hubungan kepada Allah baik, tapi ternyata hubungan kepada sesama bermasalah. Ia rega sebaliknya, hubungan kepada sesama oke, tapi hubungan kepada Allah bermasalah. Ia panariangga, ria punangi, ia ropangaderenge, nareko ipadecengi al adabu ma Allah, pangaderetta si bawa fongala ta'ala. Maraga na yaro pangaderetta si bawa fongala ta'ala, dek mana maega, dua mi. Pangaderetta ri fongala ta'ala, dua mi. Tiga yaro dua if'al, si bawa wala taf'al. Tajamala aloi, nania ajak tajamai. Pangaderetta ri fongala ta'ala, dua mi. If'al, si bawa wala taf'al. Tajamala aloi, nania ajak lalo tajamai. Aga betuanna tajamai parentana, ajak lalo tajamai papesangkana. Ya naro pangaderta. Makutopa ropema pangaderta lori nabita al adabu ma'a rasulillah pangaderta lori nabita dayan tak kalah penting al adabu ma'a khalqillah pangaderta lori padat tari pancaji. Tafarajeka dampeng. Magina utu-utu ya ceramai nasabak pembahasa pangadereng. Maka de rumusna ogi ku elok ki salama akka coek ki. Tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Wakulingi. Ku elok ki salama akka coek ki. Tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Walangi contoh. Utuku ku Mesir. Puraka makutana risalah sedie topan ritata di Mesir. Mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir. Andre Guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Ya ropak kutana aku makedaka ya Syekh. Yang mana benar?
Tegai 7. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Magi na wakku tanangi yaro. Nasaba iya ro pure ya guru mapamula romai anak ta engka Sayyidina. Ternyata rimun ripurana ibu kak hak dese. Ternyata hak dese na nabita maka dai bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dek gaga Sayyidina. Gangkana maka de pakutanaku yang mana benar? Tegai 7. Mappe balian reguruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud makeda salai pakutanamu. Maka de pakutanaku yang mana benar? Maka dan reguruta salai pakutanamu. Magina salah. Maka de guruta ku makutana ko makeda yang mana benar? Berarti engkau tu salah. Padahal dua-duanya benar. Yang mengatakan Sayyidina oke. Yang tidak membaca Sayyidina juga oke. Gangkana makeda guruta ajak makutana makeda yang mana benar. Ajak makutana makeda tegai 7. Tapi akutana ko makeda tegai malebih. Gangkana metena makeda ku mapakutu Syekh yang mana lebih afdal. Tegai malebih. Tapi makeda reguruta idza kulta nareko masalawa korina bitta. Namu bacai makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dek gaga Sayyidina. Maka dan regurutta fakad akhazta bilittiba. Berarti maka coe kori parentana nabita. Nasabak nabita maka dai bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fakad akhasta bilittiba. Berarti maka coe kiri nabita. Wa idha kulta. Iyan namuaku masalawa ki naribacai makeda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itambewi Sayyidina. Makeda yang regurutta fakadil tazamtal adab. Berarti makiade konenia mapaka lebih korina bita. Tapa makada sian reguruta alittiba uduna ada bin jafa. Maka coek kirina bita nadega gapangaderna makura-kurangang kei asena. Aga betuan nayaro idit napahangi tanpa harus menyalahkan pilihannya orang lain. Gangkana maka de dende rumusna. Kuelo ki salama akka coek ki. Kuelo ki malebi ake ada ki. Sebagai penutup walangi contoh. Puraka mapangaji di pesantren tak mangkoso. Kuyolona anak-anak santri tak makunraye. Matenganga mapangaji tapa masolang isak daku. Gangkana upoadangi anak-anak tak. Maka dakakna tolong ambilkan air minum. Nasabak masolang isak dae. Engkana salah sedi anak santriwati lari mesu lo sapa uai. Tidak lama kemudian engkani romai pole tiwi uai si botolo pada lebak ya he. Pada tome rekna le mineralle. Gangkana utanai maka dakakna kenapa le mineralle? Mappe bali maka da anu ustaz sengaja le mineralle karena le mineralle ada manis-manisnya. Nekia ternyata ia rodenre laponganana dek na langsung naserahkan ia uai si botoloe. Tapi sapa ile biriolo penne-penne engka mani penne-penne naruntuk nainappa napatadangi riase nayaro penne-pennewe nainappa nataro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gau nayaro laponganana. Tapi sengaja kak makutana. Maka dakakna kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Magina pakai ko penne-penne. Nau suruh ko malah uai.
Ternyata mappe bali ia rola ponganana, de tona malampe pappe balina, dua mi ada na pau, ia rola lagi mak bahasa arai, tapi si senna mappe bali kerek bulu-buluku na taro. Nah sabawetuna utanai makedaka na, kenapa ambil piring, padahal saya suruh ambil air. Ternyata makedai rola ponganana, takdiban wa ta'ziman, makeade nenia mapakalebi. Si senna mappe bali mapakuro, materu upu adam makedaka na, pelihara itu, jaga itu. Karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adab dan akhlak. Eloka makutana. Salaga ia rodendre laponganana. Salaga ia rodendre laponganana. Benenge langsung nak bereang uwe si botoloe. Pappe balin na de nasala, nasaba yame toro parentai. Tapi sepakat ki makeda malek bi gau na laponganana, nasaba najamai parentai nasibawewi pangadereng. Kunihe parelunna ahla ke nania pangaderengi. Mudah-mudahan napak barakat manengi fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.